esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igeko kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwege bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwege bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwege bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology ngwege bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism ngwege bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Marieta Ngorogu James Barare Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 wose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera boniga ase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye bali loan cyogo soma wetera help higher education loans board ne kibese cy'umwana nkwaye wale kiri kitokoroka out of pocket ecy'umwana gotumia kumenye school gurendagera na gwakane se nyumba komenya egento kende abana nkwaye bali constituency bursaries and even county government bursaries echio applications chirororo naba bunge unabono mubungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiringa mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba gwikawe bursary in full inta abana baito January nitekinega ndereta abana bali bakose school January mwakaribishwe ndogenderete na intake na application sinchigenderete asamange nabo okubatalira ase skuli yiga kusi obakirisi migwitara sikilamba kyabo 0743480999 kusi 0782490068. Byakima mwanju muligero chinsa ni nyacheli tukeliga lya 25/3 chitariki 25/9 sobwenge lituko lya Jumapili no mutienye no 12 umwaka bwechiribu 2025 chingaki umwaka wigotigaletiange amatukata toka munyaruka bagoika omwelio namangena kwalendia sekiunga chinsa inye emagoroba ya lero nje nigongoro kwa lunyo toto nyangiri gotokubotana na kurese nsemoyi manyelio nere Wilson Makoli.
Mwanji muligalia kionga chinsenya ni goto kuchaka nengana yowichania kurua chinsemo chia nyosia iwe gotoka bunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii ase pare ne kurua umachio keroka gucho machio bosongo ase umasukano umubonya kawakwanikiwa emagoro ya lero katie basi ya Kisii Classic amone galienge uyo nyaka wakwirira umuntu yo mogosiria obugima bwaye alia na mangana nyaka bagotwikira mwanjo muligena linga ase egatia bali banyaka bakumyikirwa ase chinyagitari na mana sinyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital nigegotebekana na bogose nigekagire buna abantu bande bane nigo basiria amagimabo na igo nigo baikira abantu batano abanyaka bagosibiria amagimabo kubwatekana amono mubasukano yo nyarako bakwanekiwa chinsemechio chia anyosia na munatokumanyirwa nigo bwaterania egari aina ye basi ya Kisii Classic eju boigo ya nyarako bagotumana ne chigari chinde na nigegotebekana nigo yasiria oboroso kurwa samanyika muna tundu bali goika ase mbasukano nyarako bagokwana kigwana goikira bona iga nigo twanakarigo na nigo abantu batano abakageire gosiria amagima abo kubwatekana hamono basukano yestokumeuna ayo maboni gasirio mubwaye abwabo nabande banani go basirio bugimachingaki bale kurwanira amagima abo ase enyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital na robot to kubwatere tunyaka bato kwanekalia abo ikira no kwikalitiko oliangyo chingaki abali kibaitogante goro bwatia elio banyaga bagotomanya kegima. Yomoga kapita ongeni oyo kabire omontereba wechigari chimechanga ime yechisema chamugonga nigo mubiro ye nyare kabera asengendo gwetani omotie nyama bono kubwatakana amo nugotangwa kwoye kwenigwa amo no murugyo ye omoke kolengana nangina niganya kabakarra na niganya kabagwetera amayenda manne kubwatakana muneke tambukerekyo na nigo banyaka bakuru bakubulia anyagosira nyaka bakwanigwa no murembe na nigo banyaka bakwaninga nigo omurugyo yo omoke nyare kabagwanjira na umuyega bo matanga kogendera inchengo teba omwana oyone batige bina umusubati oyo ngotusumbuare omwana oyona achicha atindeku ebina nebyo kyagotoretera ataseli kurwenkeye tago tuabere tutinde komobere inchengo chikoma tebya tuabere tutinde komobere muna ntwaba isemoke atuabere tutinde komobere nyore nabama tebatebire bonsi piesa bukese ningi mamuno tuabere tutinde komobere ntwanya korra bikonebi ebikonebi atuchandire ntwanya korra otaseli bana ntukuna kutoletere bina kole buo ntubana korera tole tuabere tutinde komobere na ale kera tualengi kitali kijiri ntwa ingwanjira ne temna tutinde komobere bikone kebyo kotokorera bono watokorera bikonebi be tige bina abantu baito tega bamanyiri chiko naende senga kiyabone gakenya yaito umumura na areto musubati maragoba bakora matukabere kolengana nelijiko lya Kenya ino musubati oyo umwana ominto rwalenga kentambe eyetalienga kiaro na arenga retina amaturu bosa kona kunyuganyugo egento nare go sabe serikali yetu ne linga umwana ominto pitoralire igabwata bangina babere na mama mwabo tigaretenka umungina turbosa no mungina obangete family yaje buya obatanenire buri mubuye sokoro buya obangire nonya nasa gorete buno umungina buno umukungu nonyora anti yane no mukungu akuruku bune bukweko teba obangira abana babonsi babire ali asaka gorete kiginga oire abana abahororo obangire ebintu buno muga kongeni tata amutigerete atabwati obaguzi jo nare gusabanga buno mwanya bantu
umwana oyo okobeka ekine kasini yane omoeli nka akoretu nkana agocha komenya igoteri buya konyuganyuga omochi oyo omochi achitakanyora ole buya ekiagara asa getogosuki oyo mwabakorwa ere tabwati amanyi ngamwanya bantu twekaransete agatotebiti omobere otinde kwe nande bono tonchokeire ekiarenge otwatebaneti omobere otinde ku ochiche tariki 29 otinde ku tariki 30 nande bono twanyorera amarube yabantu bagati gocha otoreteire omochando muna rero chuma mosi twasomire lirube otoreteire omochando lirube lyabantu bagati ngamwanya bantu Umurai wense Moske William Samuel Ruto litukulia lero niganyara kabaga gutara aze ebunge ya South Mugirango na mwanachinse moche itago akanyara kabaga goikirana ase amamirane yengoyo yanyara kabaga kwaraganwa amono mujumbe webunge yo Omoske Silvana Sosoro kakwana chinga kiechio Moske Ruto niganyara kabaga kwena kiabuna nigabegete mirobeli emenge ya magendero na mona sokoro gongo rwagusi rwatende county ya Kisii nabo county ya Nyamira nabo igo Moske Ruto nigaire bageli komochia aba mereri baye asata namba atikirenga kendi gyonsi kyogosukia ense ya Kenya mutwe. Tunajua kuna majamaa wengi wanatafuta viti. Mimi nimewaambia mambo ni mawili. Kila mtu akuje na record yake, track record. Kama wewe umekuwa kiongozi miaka 10, lete record yako ya miaka 10. Kama umekuwa 40 years, kama mwingine nilimuuliza juzi, alete ya 40 years. Mimi nimeanzisha barabara nyingi hapa Kisii. Wakuja watuambie yao walianzisha hapa Kisii iko wapi. Ama namna gani? Tunaelewana? Wali mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Kisii, kiongozi anachaguliwa kwa sababu ya sura? Anachaguliwa kwa sababu hako na nywele mzuri? Si kila mtu anachaguliwa kwa ile kazi amefanya? Na kama mtu hajafanya kazi, si atembea akitembea, aende akiendanga, ama namna gani? Na pili, kila mtu akuje na track record na pia awe na agenda. Unajua kuna majamaa wanazunguka humu town. Mimi nimesema niko na plan ya kupeleka Kenya to the first world. Tayari tumesahihisha, tumeajiri walimu 76,000. Tayari tumepunguza gharama ya mbolea ni sasa ni 2,500. Tayari tumehakikisha kwamba tumeweka pesa ya kujenga barabara. Mimi nawaeleza ile reli imekwama Mombasa, imekwama Naivasha. Hiyo reli itapitia hapa Kisii, ikienda Kisumu, ikienda Uganda. Na mimi nakuja kuanzisha hiyo reli Januari. Nyamira hoye! Kisii hoye! Kisii hoye! Mnasema tuendelee na kazi ama mnataka tuletewe fitina? Tuendelee na kazi ama mnasemaje? Sasa nimeambia wale majamaa watafute sera. Wengi hawana sera, hawana mpango, hawana agenda, hawana maono, hawana track record. Kama namna gani? Kama kiongozi hana agenda ni mtu ya kuchaguliwa? Wale majamaa ati mambo yao watakuja Kisii na watawaambia maneno yao ni matatu. Wataambia Kasongo, must go na one term. Mimi nauliza nyinyi, hiyo ni sera ya kupeleka Kenya mbele? Hiyo ni upumbavu ama si ujinga? Mimi nawauliza, kila mtu akuje na sera bwana. Tunaelewana? Wale majamaa sera hawana, mpango hawana, maono hawana, agenda hawana, hata akili. Kisii hoye! Kisii na mwalika mwana ensema chindemero aiga Kenya asireta David Nyandro Nyambaso niganikire na chindemero hanane mono asoro gongorwa gusi nigo chia keire mono kolengana nere nigo yakire ase ewizara ya chindemero idargo chigwanchira ko bagano goso gwatwa we chindemero aze chinsema chinde mu chief registrar oyo nigo hanyara kabaga ko boria gosaka kuro ko boria abantu koliga chinjera chinga chioko tumeka chindemero wetania kuchibagana gose hwaterana egento nkubatebya sensemo yamalemo namna togweta abantu baito gusiba yarenge chinga kitwa kinete twarenge koire maenda agere nyinge twaira paka alio mabei twaira bosongo cereal board mwaka nero kagolire chibando
ontuma twaenda bakali Nakuru nechinde twaira Nairobi bono lero nintu tokogora chibando igonko basorora ntumanyete ng'oboko ng'uno obonge boro lakini tochake kole kumanya ng'atari erasima kobere nse yo twaro bole mutwatira amaremo paka abere chinchera kerogo chikwagaja amache gakogumoina na yanda gumoina nchese chigas chiane bono iga ase chinse chirtogweta ase naro twachakire kubakani ng'ato gwata bole muboike iga na mwanjo muligererie kiombe kiaba kichisabu gose accountants kama kendete muna Ice Park nigo baesokirie na koboria babwatani babo gwasokia na kuligia birogo bya gisiasa ana mona sobo chole bone bu mwaka bwa 2025 na bire kolengana barabo nigere buja ase enseme yo buraibo gisiasa na ero gutwara bakisabu barakonya esoko lingoria na goitona botumeki bwe chibesa ne nijini bochinde ana mono akorwa ase abana siasa twaro chembuya na intwe buna ba accountant tutware riogi elimo kiagera ntutagitabarai bakorwa ase ekiombe keiga barakonye community yeito ase biroga nono bo seneta nono bo MP nono council KMCA oretinto bwatororo naenda abande batete chi institution chinene ao nabo kabanyene mbabwate ki ebiombe byabo chifamu chiabo echigotumeka asobo gochungusia ebitabu ao na kurikera abantu ao ebitabu ase Kenya engima naende tokogania abagusi baito bari bobwata abana bara chi accountant gose bari batagete kocha koba chi accountant baichamo batoikerang erinde nari toranyare kubwaterana gochibosio kubwa mono buno oborai boja bwense yeiga nabo tutagete aba accountant baito bonsi batware chinguru banyare kola omugusi ase chinsema ao kiara ntutagete kunyakorora amang'ana tokunyakoigwa ase ense ng'a binto getembire iga na iga tutagete ebinto togokora bia mochoko elefe iyo ngokonyana tori chinsema ao ntokonyete na abana ao twabwata omwana oyo omo gaiga twachagete gosomia korwa ekero asoete form 1 mpaka bono oikire university ale mwaka okabere naende nere nkora bwa accountant none serikali yenyene serikali ya county ya Nyamira na ya Kisii county na barabu nikuba support tole no abale abagokora igasi oro na barabu members baito bale igo nabo tugwika goikanga twamayengi kegendereta se county chuna aba accountant kokwana ingoro ya aba accountant n'umuntu okora accountancy ekera kolire bintu byonse byari gukora enseme y'imwe by'isukuru wasoma wakuri degree yawe kwamenya wasoma obu accountant kwamenya kuba bono kuba qualify kwa ya accountant kongo tebya saba na baiga bakeba gukina boniga komoranche tariki ombe kebene kiombe kia ekera gusoma accountancy na ndo gukora igasi worldwide nabo gukora ntoraba abekiombe gaitu basomire Kenya lakini bakora ichigasinse awao Australia Canada US on speak era accountancy ne yemo worldwide kobono ngotebya abana bagukina sebono bakurigichikaria bakonyara gukora tiga basoke isiko even as we are willing to vechimenta chabo we are possible we guide them terigasimbe negasingia sa Mwanjo muri kira gwetoka ndo mutemo kwa mukego tokwira natumanye konya rakogendera amo na mangana maye kiunga chinsa inye igoto Scotia.
esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwege bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwege bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwege bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology ngwege bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism ngwege bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Maria Tengorogu James Barari Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school ya class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera boniga se Kitutu Masaba ndobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship mkwaye gubali chiloni cyogo soma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana nkwaye wale kirichi tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye school golendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye gubali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri nga mwana ndo gwense gocha Kitutu Masaba go ikawe bursary in full inta abana baito January intake n'agendereta abana bali bako school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase school yiga kose obakirisi ni gutrasa kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Yamana mwanchumo ligali na yene sema ya kabiri kionga chinsa inye na mwasiri bobolendi bwaime omoske Onesimus Kipchumba mnukamene ngaro kuboli yagochia asaba iboli kokini abana babo azichikanisa uzatsinjira chingia bo igasanya kabago segeta nane chikanisa korwa amorokelia mayagochia sabas abana usasa abana na boigo ase abasae unanchira yamwe ko barigandi yagochia sobo mbabole bosio. Let us invest in Sunday school. Sunday school ndio kila kitu. And I'm very happy. Ule mwalimu wa Nyota. I was very happy. That was the best part of the service today. Because inamaanisha watoto wetu wanaelekezwa katika Yesu. Na kwamba wanaelekezwa kwa njia bora. And that is the best way. That is the future. And this is a very Kenya, average age our Kenyans is in 19 years. 19-20. The biggest population is young people. So, tukikuja church kama hii, hatutaki tufike hapa tuone wazeni wengi kuliko vijana. We must see the young being more than the old because the population is 19. So, meaning, lazima to reach out to the rest of our young people. Let's make the church and the mission become attractive to them. And let's reach out in their own language. Tuwafikia hawa kwa lugha yenye wanaelewa na kwa njia ambazo wanaelewa. Because naongea hapa kama waziri wenu wa usalama. Ili tuweke Kenya ikuwe salama, lazima tupambane na zile janga ambayo inawaumiza vijana wetu. In our own houses, lazima tukue ni sisi ndio leaders. Uwezi, nataka niseme hivi, kama wazazi, mimi siwezi sasa niachie watoto wakue.
na boigo mwanchwa omurigereri omo wa sirio mukoro omo skejini wa marui boigo uri murai bwe kiama gia DAP Kenya na boigo omurai bwe kiama gia PLP omo skema wa ngari karua nigo bamachire gatambukiro kia omo wa sirio mono skema sare mudabadi kyo gosegeta ogwaka gwechikura chekebirengerero gose referendum korengana barabo nigo banyaga bagotabna ikide kerengererio zakinde kereo eso gututuka nibirengerero bya Kenya na nigo Abakenya babwata makongo amange aywa bwende kurigererwa hasaboneka nyuma Abakenya bataraja kurigererwa gusokwanira igoro go change ekatiba. When we have the debate that has just started about the referendum, constitutional review, and my big sister Martha is here. She led, as the Minister for Justice, the constitutional review that led to the review of our Constitution and the birth of the 2010 Constitution. That conversation has just started. Of course, they have the debate of Singapore. This is the time we would have liked the dynamite voice of Cyrus Jirongo to contribute to this national discourse that is just starting. I'm sure Cyrus might have said, well, we tried this at Bomas, at NADCO, at BBI. But right now, probably he would question, is it really our top national priority, the constitutional amendments that we want to talk about, when half of Kenya is going hungry? 55% of this country do not celebrate Christmas. Families cannot put food on the table. Up north, from Garissa to Wajir to Mandera, people are starving. And we cannot feed these families. And here we are talking about Singapore. He would have asked, our health sector is in a mess. For the first time, Kenyatta National Hospital is about to collapse. Just like a 100-year-old hospital in Kakamega called St. Mary's Mission Hospital that has been there since the colonial times is collapsing because of the failed share policies. He would have questioned some of these things, and we will miss that dynamite voice that speaks. Na mwanjomo rigereri chindagira abantu bakoria na abayo kumweruka Nyasaye ne bimo byabo biri bikogera umuntu omenya obugimo buja nande bugima obotambo samatukamange ayangolengana no mongina viria saranganyandro uyo chengira gwikemia mo ritukoria rero asanya kubakorera buna okoria chindagira chingiya bwo kumweruka Nyasaye na boigo kotegerera obosemia na kemukyabukiranya kabage kutegeta abantu bekoria geke kwegendereria na namono komenya buya asabagimo bega bwabo yango kanya baswati aba baketu kali koreta bono aba baina bamura baito bakali koreta basomete akiri itagwenerete yani umwana ugite igoro woko matebi ndu kwanya gako gotebinga ni bitari bintu kontebi tegerera ngaki umwana akoreta umuriri ache kogotebi otegerera ngenjoki neru gwenerete ategererete omotebi no gwenerete kokora bona abana baboneka na tubatebi mbakugwa ugatatiye into nari gusaba Nyasaye gwanja abairanise bayugenta abantu bakubatebi naenda abaibuli bali abakuru barengo gakimurigiro dipimba iyo bomane mbayo nandi umuntu kali ne pati umuibuli akali sobo irani Nyasaye ngambi jamani ikiagera abantu bali barengo abakuru babaherete pi asenga kiyibona igabana ndiga nkorigiro nanyora ngikibekanda kegori kiri arenge nakyo nkiya nana yomo no nyanse itogo na agenda nkanyora ngubunga omwino yo moyo ni kabatebi moyo nkiya to gero uri moyo nkabatebi Nyasaye uri ontongi tenero gero tende moyo bagaka chinkobi bagantebi ndi Nyasaye ngoko ara matuko gochibo ono njira longa nyetenga ki naga ninga untamuira nerimbi yamono ndo komenta nanda menta yandi umusubati wabono iga ubugima tote ne bono iga bana bandi ambakanye ubugima bono bobe nandi ngonye tujigo so ubugima bono iga bana tole bono iga ntobi kujigo kono ikiagere ngaki yabone gatingeri yakare kare ntu ari kuriye gento gekoro kuchinye nyitira mware tira maguta mukari gakore piko kare gatu ari gukama chiombe baba bari gukama chiombe nakubiri mabere tari ngo ari kuira liko bano leto kali kuira liko kubiri mabere no tu ari gukama kurwariga are tukurwari kigima tu umurekeranda rero ko mukari tukali ko genda mugondo tu atu kabiki tuareta tuacha gukaranga imbese tuaria ekabiki ni bwato burwira sije kubara ekero kwanyirira macha ari amoto bago kora marabuse bune kabyo kangambone ari gusibi
ekabiki ne bwato burwire gase gekuba oto kuri kindagira kindi inyama roho tukari gukaranga inyama twabika maguta n'ikinyanya twakaranga twabika riko twabika make twiyora tutakiri inyama gitakiri bikuriko iye kukabisike umanya kubika inyanya umanya kubika gutunguru inyama iye manya kubika inyama ni inyama kare tari maguta kwari kubika igitinya kirikia ya nandi na kikwari gukaranga inyama Mancho mulige kirabu na to ko rira mangana maya ye kionga ali tuko ria ria Jumapili na mna nate kwenyeria ine tuko ria mweli go Jumapili yo mweli yo mwako yoiga ase ekionga chinsa ibere igo Jumapili to gonde Jumapili enya yo mwaka 2026 yengia iwe kale hama tukata na bere kurwano kaya kora kwikali tukulia na misi tuatambukira twasiro mwaka 2027 jeni wangor kwaro ni ototo nyangiri kuranza memenyerero ni gakorwa Wilson Makoli wa kuranza me transmission ni gakorwa Mike Willis gendera twarwo bya mi agatemba TV kionga kema muguzi wa igo twaro gutkowe Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwegeli bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology ngwegeli bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism ngwegeli bale Food Production yani cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Maria Tengorogu James Barari Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera boniga ase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye bali loan cy'ogosoma wetera help higher education loans board ne kibese cy'umwana nkwaye wale kiri kitokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye school golendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye bali constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications kirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri nga mwana ndo gwense gocha Kitutu Masaba go ikawe bursary in full inta abana baito January intake n'agendereta abana bali bako school January mwakaribishwe ndogenderete na intake na
applications inchigenderete asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kose obakirisi ni gutrasa chinamba chabo 0743480999 kose 0782490068. Enyagitari ya Nuga Best, nenyagitari ya chirengu maso busega segire mechando ao ya maroire ayo